Перша година ruskого jazika, druga klasa, nastavna jedinka Nješor Irina Hardikovačević. Mili školjare, witajcie na godzini ruskого jazika. Pozdrawiam wszystkich školjarov i drugih, ktorí provádza tu godzinu. Moje školjare me už dobre poznaju, ale še predstavim pre tih, ktorí me ne poznaju. Ja še volam Nada Kološnjaji, učiteljka som u osnovnej školi Petro Kuzmjak u ruskim Keresture. Prepodavam u druhej A klasi. Za nješkajšu godzinu nam bude potrebna čitanka, teka i pribor za pisanje. Skore, jak co otvoríme čitanku, nazdám se, že ste porihtali. Perše povtoríme zmisli, ktoré sme učeli o prirodi. Dakus še popróbujeme zdohadnúť, že co sme učeli, co to priroda. Nazdám se, že ste še všetky zdohadli toho vyrečenia, ktoré sme i zapisovali, že priroda to všetko toto, co ne napravili ľudze. A či še zdohadujete, jak še deli priroda? Prirodu možeme podzielić na dva časti. Priroda še deli na živu i neživu. Nazdám, že ste še i toho všetky zdohadli. Co spada, slідується питання, co spada do živej prirodi? Do živej prirodi spadaju ljudze, životinji i rošljini. A i to sigurno všetky znáce, jak delíme životinji, to slідується питання. Bravo, dúfam, že ste všetky zdohadli toho, že životinji delíme na dzivi i domašnji. Tu máme sliku jednej dzivej životinji, jednej domašnje, ali vi napevno znate, že ktorí ešte dzivi životinji postoja i ktorí ešte domašnji životinji postoja. A slідуюче питання bi bilo, gdje žiju dzivi, a gdje domašnji životinji. Najvidíme, či sme še i toho zdohadli. Odvid bi bol, dzivi životinji žiju u ljesoh, na pažicoh, na poljoh, u rikoh, u ozeroh, morjoh i na drugih mestoh, ktoré sme nečišljeli, hej. A domašnje životinji žiju u domoh ľudzoch, u dvoroh, u naših obisoh. Mi dneška budeme učiť jednu pisnjočku, ktorá nám špíva baš o tých domašnjih životinjoh, ktorí žijú u jednim dvore. Totu pisnjočku napisala poetesa Irina Hardikovačević, zo ktorú sme všetky mali nahodi družiće na kostelnikovej ješenji u našej školi. Počím poetesa vše rozpoložena i vesela, tak i jej pisnjočki vše veseli, ta uvidite, že i tota bude barz interesantna. Pisnjočka še nahodzi u naših čitankoh na 34. boku. Molim vas bi se otvorili tot bok.
teraz vám tú pisňačku prečítam. Nješor. U tim dvore Njeušore višla krava mlijeko dava. Višla kurac nohu gura. Višla miša pohubiša. Višla huska vodu pljuska. Višla kačka rapotačka. Višlo praše ojedaše. Vibeh Jani nahnjivani, ta rozohnal na 100 strani to tu kravu mlijeko davu, to tu kuru z nohu guru, to tu mišu pohubišu, to tu husku vodu pljusku, to tu kačku rapotačku, to to praše ojedaše. Nastal mir nad calim šore, bo zmireloše u dvore. Životinji mir dostali, ljemše mena pametali. Že to krava mlijeko dava, že to kura z nohu gura, že to miša pohubiša, že to huska vodu pljuska, že to kačka rapotačka, že to praše ojedaše i že Jani nahnjivani. Evo, to bola to tá pisňočka. Nazdávám sa, že vám pačela. Vi ju ešte počítate da skeľo raz. Nazdávám sa, že ste ich zapamätali. A keď ste nezapamätali, znači mi teraz budeme dávať odvity na pitanja, budeme vodiť rozvárku o tej pisňočky. Keď ste daco nezapamätali, vyšli vodno možete opatriť i tak odvitovať, hej, na pitanje. No i widzimy, że čiže zdohadujecie, jak się wola dwór, który się wspomina u pisni. Možete se opatriti u svojih čitankoh, prenajsť. A verim, že ste už i zapamätali, keď som čitala. Znači, meno toho dvora Njeušore. A preco še to dvor tak volá? To možeme vidieť i na tej sliky, co pri pisňočky u čitanky, že jak še životinji spravujú, hej, nám i toto pomohne, že by sme dali odvid na toto pitanje. Dvor še volá Njeušore, pretože u njim každá životinja robela po svojim i tak nastal veljki halajk i veljki nješor u dvore. Ja verim, že vi máte ešte podpolnejšie odvity, ľubila bym čuť, ale evo, može buď na nejaký šaký spôsob mi dáte to ti odvity. Po jakej prikmeti každá životinja dostala meno? Popatrame mena životinjoh i poprobujeme odreći, že preco poetesa životinjom dala baš taki mena jak u pisňočky. Perša životinja to krava. Čiže zdadujeme jej novoho mena. Znači, krava dostala meno mlijeko dava, pretože všetci známe, hej, že mlijeko dostávame od krávoch. Šľidujúca životinja, kura, i jej poetesa dala nové meno. Či sme našli, lebo še zdohadli, či kura dostala meno z nohu gura a preco. Pretože kuri baš ľubia hrebac po dvore,
I tak nakuz napravia da i nješor, keď nám vojdu do zahrádkoch, lebo do zahrádoch, hej, bars po hrebu. Šľidujúca životinja to miša. I miša zna napraviti veľký nješor i veľký problemi, keď čedak se ucahne do rmanoh. I pre toto dostala meno, či známe ktoré? Miša pohubiša, pretože nie baš dobre, hej, keď vojde do chyži. Šľidujúca životinja to huska. Ktoré meno ona dostala? Či sme prenašli? Či huska vodu pljuska. Bo husky bars ljubia še mačkac, hej, i kupac, i mačkac iz vodu. I prihodzi nam kačka. Jej nové meno bude, stvari u pisnji, hej, ktoré? To rapotačka. Znači všadzi rapota, hodzi, čapka, blato, pravi. I na kraju ostalo praše i jeho meno ojedaše, pretože zname všetky, že prašatka ľubia jesť. I teraz, znači, od toho všetkoho, jak še to ti životinji spravovali u dvore, nastal problem. I nahnival še Jani, hej. I to i u šljidujucim pitanju, hej. Kto rozrišal tot problem na dvore i jak? Rozdumame. Či odvid bi bul, že problem rozrišal Jani, takže bi behnul i rozohnal všetky životinji na dvore. Teraz vi može potrebati rozduma, že či Jani dobre porobil, či tot problem naiste rišeni, či bi to mohlo da jak inšak rišic, i jak bi vi može bud sporobili u takej situaciji. A to vam bude za domašnji zadatok. Znači, domašnji zadatok napisati jak bi vi rozrišeli tot problem na dvore. Za toto vam može pomognuti u čitanki na šljidujucim boku, znači 35. Máme dajaki, znači, ponukanja od vitu. To počitace, či tudze rozsvárka o tekstu, či počítate celé toto rozsvárku, tá môže vám pomohne, že by vy dobili nejakú ideju, jak by vy rozrišili problém, alebo môže byť celkom inše daco od toho, co tu ponúknuté. Pričekam, že by ste zapísali, že co máte za domášni. Hej? Nazdám sa, že vám še pospíšalo zapísať, že ste rozumeli domášni. A počem sme počali čítať o životinjoch, hodzinu predlužíme ešte zo jednu pripovedku, kratšu, ktorá tiež pripoveda o životinjoch, ale nie o tých, ktorí žijú u dvore i o ktorých sme čítali, ale o tej druhej grupy životinjoch, ktorí žijú isto tu nedaleko od nás, ale še mi o njih ne staráme, znači oni še staraju sami o sebe, sami sebe hľadajú jedzenje i spadaju do grupy dzivih životinjoh.
To jedna kratka pripovedka Govlji i žabi, a nachodziše u čitanki na 66. boku. Pričekam, že bi se otvorili. Nazdám se, že všetky otvorili čitanky. Ja vám teraz prečítam tú pripovedku a poznejšie i o nej budem mať krátku rozsvárku. Govlji i žabi. Prehvarjališe govlja i žaba. Kto kraši? Ja, hvarela govlja. Popatri, aký mám krásny nohy. Preto ja mám 4, a ty ljem 2, uprekostela žaba. Hej, ja mám ljem 2 nohy, hvarela govlja, ali oni dluhoki. A ja znam kreketac, a ty nje. A ja ljecim, dok ti ljem skakaš. Ljeciš, ali še nje možeš murjac. Preto ja mam pisok. Ih, pisok, naco ci pisok? Nija naco. Nahnjivalaše govlja i preljigla žabu. Njedaremnoše hvari, že govlji žabi ljigaju, že bi se še z njima hoć preco nje onačeli. Znači, teraz sme videli ešte jednu krátku pripovedku, ktorá tiež o životinjoch i pobešedujeme o nej. Znači, to bola pripovedka Govlji i žabi, ktorú napísal Sergej Michalkov. A teraz rozdumáme, do ktorej fajty pripovedkoch spada tota pripovedka. Či počím ona krátka, spomínajuše životinji i ešte dajaké charakteristiky, o ktorých mi pripovedali, to še odnoši na jednu fajtu pripovedkoch. Nazdám se, že ste to všetky už rozdumali i pochopili, že to prečítaná pripovedka spada do básnoch. Slідується питання, по чим характеристичні басні? Či odvid bi bol charakteristiki basnog, že se u njih životinji spravuju jak ljudze, i basni zvyčajno maju dajaku pouku. Znači, tu smo vidjeli, že tu máme 2 životinji, žabu i govlju, oni pripovedaju, vodza rozvarku, nadmudrujuše, a máme u drugih basnoh, gdje še spominaju pčolka, napriklad, jagod vredna, liška, jagod lukava životinja, koritnjavka spomalšena, zajačok švitki i drugi basni, ktorý sme čitali. I počeli smo govoriti, že basni zvyčajno maju pouku. Vaš domašnji zadatok bi bol rozdumać o pouki u prečitanej basni. I druge, povtoriť basni zo ščitanky, ktorý sme čitali toho roku. Znači, to bi bilo pririchtovanje za šljedujúcu našu hodzinu, že bi se povtorili basni.
і роздумали о пречитаnej pouki, o pouki zo sprečitanej básny, taše vec učujeme, že jak se to zdumali. Ďakujem, že ste provadzali túto hodinu ruského jazyka. Nazdávam sa, že vám bola interesantná. I vidíme sa na sledujúcej hodine.